Gila nih, tiap hari baju gue fresh banget, berkat jealous. Gila bro, Bali udah rame secara parah, secara total macet-macetan. Kita akan naik motor abis ini. Gue nggak mau lagi naik mobil. Jadi karena gue akan stay di Bali ini selama kayak kurang lebih sebulan lah ya, gue mau beli perabotan untuk mempercantik kamar gue biar lucu. Jadi gue kesini. Jadi gue beli karpet sama berapa bantal-bantalan. Oke, second place. Ini gue mau pindahan ya ke Bali ya. Gue aja yang setahun belum lagi. Nyari kaca kan, terus kayak di sini katanya jual kaca kecil doang. Terus gue tanya, tapi yang ini jual nggak mbak? Dijual. Ya udah kita ambil yang dari store-nya. Mantep. Ke BM-an ini. Ya, masih belakang saya dibuka. Mantap. Ini kayak kokoho, aman aman. Apakah ini pertanda gue akan beli rumah di Bali? Muat kan? Ger, Nice. lu mendingan masuk dari sekarang deh, Ger. Best. Kacanya udah beli, tinggal rumahnya ya, yang belum ada. Aman ya? Itu ganjal yang di itu Mas. Setelah ini kita akan mendekor. Ini baru space kerja efektif ketika ada shisha. With a little bit of single malt over there. So this is how I'm gonna style my 9th look of Artemis 30 days challenge. Jadi ini tuh satu set gitu. Gue mix and match dalamnya pakai kayak gitu. With a little bit of tote bag yang agak berwarna. Nah, santai kan? Jangan lupa ikutan giveaway 1 jutanya hari ini.
there's Halloween. Halloween is in the corner. They have the private room now. Fancy. Nice. Ini baru, Mbak. Baru kita buka kurang lebih 3 minggu. Oh my god. Wait, the new private room in fucking Sejen is so dope. And this is all only for us. Only for us. Damn. Seperti biasa, ini part favorit gue. Kira-kira gue akan pilih yang mana, guys? Boleh tolong kalian tebak. This is Arab Yeah, Arab. from Bali. From Bali, but they use yam to make this. Oh, they use yam. Yeah, sorry ya. Just put here. Starter kita dari Joe, thank you Joe. Always anytime. Starternya adalah arak. Nungguin Dara dulu ke Amerika. So for the appetizer we have this and the arak. Same Cabernet Franc, and it's very soft, silky smooth, and I think it's a perfect I wine bet to the finish. decanter is new too. No, everything is new lah. Actually, all this been around actually for a long time. Ini lucu banget. Yeah. But you only brought it out because there's There's the CIP. boss lady right here. This is my boss. The boss have to bring up. Ini dia nih peran utama gue nih. Woo! Hai Flora. Iya, sorry. Ini Flora apa Erika ya? Flora kalau rambutnya keriting ya. Oh, gitu sekarang. Ya beli lanjut ah. Hey, dinner. 8 episode sama. Yay! Dara has joined the club. Jomblo ngajak aja.